Muungamii wa kimanyisyo cha African Servant Leadership kana ASLEAD Dr. Mulinge niwaweta kana vena vata ndongoi ya kanisa na athukumi ala mathukumaa enenthi miveani ya kiselikali na enenthi kulika kisomoni kila kikonasya Utongoi. Aneenea kyathini ta kwikiwa ngovia kwa amanyiwa kimanyisyoni eweta kana mathina ala maende na kwikumbila nthi ino kwivo kwambata kwangala ya mikalile kuotheothewa ni muno ni Utongoi muthuku na kwitha ndongoi tena umanyi na kikio cha Ngai. Chalo nukutuelezea. Akinena na kiselikali na wachathi cha kwikiwa ngovia kwa amanyiwa ala ni ndongoi ya kanisa alimu athukumi kuma miveani kivathukanyo yivo ya serikali na ya kimbene kyathi kila kyatoiwe kiwanzani cha ASLEAD vamusini wa wote Dr. Mulinge niwaweta kana thina ula wendee na kwikumbila nthi ya Kenya umanitwe na Atongoi yote Mwailu. Nundu itu isi thina mwingi ula igwo mundu usu ni uvo wa Atongoi. Thina ula wimthi thitu mundu usu twekati na ndongoi ila ithukumaa andu kana ila kwa kisungu cietwa servant leaders mathina twina mo Kenya twithwa twina mo ila tukaumia Utongoi uyu wa kwiyenda no guo nthi thitu ikaendea kou ASLEAD woni munene wa ASLEAD ni kutrain andu ni kana wisethia leaders ila twamina kutrain pastor politician MCA ona CEO nthe mundu amina kutrainiwa atumutrainia tukamutabia kana weni ndongo ndhukumi kitumine kiuni wenda ndongo isia makanisa athukumi ma serikali na ndongo ingi sikivathukanyo kuseuvya mwana wa kuongelomani yulu wa Atongoi na ula muno ukonya mwenenthi na kwithiwa na kikio kwa Ngai kenda kuthukuma mwenenthi kwa nzila ya elite. Ngolu itunene muno biu ni correct the kind of a leadership ila tuona leader unyenyasa andu leadership ya kwiyenda leadership ite ya kutethia mwananchi. Umuthusi twa graduate ya andu 210 asuo then ni ma church leaders, community leaders, businessmen, lawyers. Akitinia kwambata kwa ngalama ya mikalile ni wenda ndongo isikuwe na kulika na enenthi alama masakuiye na nundu yutekati na good leaders. The cost of living ye andu leader ni kalandhia kakulia okweli nyenge yangibuna andu ala ndongo isi nimeubuna ilangu kila na yu atata kuthima ta yu tuke twase yupe ye amauta yongeleke tu mundu ulo kuthina muno ni mwenenthi nundu mundu uyu withila ni inene eikiwa mauta ni serikali eikiwa mauta ni organization ilo kuthukuma laki wende kuigwa wo kana nde kuila pitch mundu ula ukuiva mauta lita umwe nundu we ndaithiawa akita akuithiwa pai mundu akumwithia kou ila tukakwata leader ula ukumind welfare ya mwenenthi nthi itu no gweka silva kimanyisyo kichethwa na amanyiwa maana ile ne 10 na ala mekiwa ngovia kwa kwitha masomete na kutwika ndongoi. Chalo Mutongoi TV vilingi wa mauvou.